mwe munyeneye kuririmba ndagomba mumpe amatwi yanyu iminota mikenya mumenye igituma duha ubugingo bwacu Yesu Kristo. Abaroma 12 igituma duha ubugingo bwacu Kristo. Sababu gani tunapatia maisha yetu Kristo? Ni kubera ko ari we yatanze kubutanga ku bwacu. Ni kwa sababu ni yeye ameanza kutoa kwa ajili. Ubundi ntitwamuhaye ubuzima, hatukumpa uhai, ahubwo ni we yaduhaye ubuzima. bali ni yeye katupa uhai. Icyo adusaba, anachotuomba, adusaba ngo tumuhe imitima yacu. anatuomba kumpa mioyo yetu. Imitima ifuye, mioyo ambayo imekufa, ayihe ubuzima. aipatie uhai. Adusaba ngo tumuhe ya mitima yacu igwaye, tumpe mioyo yetu inaumwa, ayihe agakiza. aipatie wokovu. Ubundi sitwa tumuha ubuzima, saa zingine sisi tunampa, ahubwo niwe yazanye ubugingo. bali ni yeye kaileta uzima. Yariho isi itarabaho, alikuwepo kabla misingi ya dunia. yariho isi itarabaho, alikuwepo kabla, ariko vyabaye ngombwa ngo yambare umubiri bali imekuwa sharti kuvaa kugira apfe urupfu rubi ili akufe kifo cha kudharau, rwo ku musaraba. kifo cha msalabani. Nico gituma uno mugoroba Ndio maana hii magharibi ata muntu n'umwe hakuna mtu ataumwa, azoronka ico yireguza imbere y'Imana, atapata kisingizio, kuko niwe yatanze ubugingo ku bwacu. maana niye katoa uhai wake. None tuwareka kumuha guta imitima Sasa yacu, ni sababu gani tuwareka kumuha guta imibiri yacu? je, hatuwezi kumpa mili yetu? Nuko bene data, Ndio hivyo ndugu, ndabahanura na wasi kubw'imbabazi z'Imana kwa sababu ya rehema za ngo mutange imibiri yanyu Mungu, mili yenu ibe ibimazi bizima vyera iwe sadaka tosha bihimbara Imana. ambayo inampendeza Mungu. Niko kuyikorera kwanyu kugogira ikimazi. Ndiko kutumikia kwenu kutakuwa na faida. Worship, kuabudu, guhimbaza Imana no gutazira Imana, kumsifu Mungu na uyu munsi ntibikiri ngaha muri kino kibanza, leo haviko tena mahali, ahubwo ni ikintu Imana ikorera muri twebwe, bali ni kitu Mungu anafanyia ndani yetu, ariko bisaba ko tubanza kuyihereza. lakini naomba kwanza tujitoe. Twebwe ntitugikorera Imana nk'aba Ezekiyeli, Sisi hatutumikii Mungu kama wakili, nk'aba Yeremiya, kama wa Yeremia, nk'aba Musa, kama wa Musa, kuko Imana niyo aba muri bo. maana Mungu hakuwa ndani yao, Bakorera Imana iri hanze, walikuwa wanatumikia Mungu, ariko twebwe Imana ikorera muri twebwe. sisi Mungu anatumikia ndani yetu. Imana iri muri twebwe. Mungu yuko ndani yetu. Abamwizeye bose Waliomwamini wote yabahaye ububasha akawapatia bwo uwezo gucika abana b'Imana. Abo n'abavyawe bwa kabiri, hao ni ambao wamezaliwa kwa mara ya pili, batavyawe no kwifuza k'umubiri, kuzaliwa na tamanio za bavyawe mwili, n'imbuto itabora, wamezaliwa na mbegu ambayo ariryo haiozi. jambo ry'ubutumwa bwiza. Ndio neno la habari njema. Uno mugoroba, Hii magharibi, uno mugoroba hii magharibi, ushobora kuba umaze imyaka 20, yawezekana unamaliza 30 mw'ishengero, miaka 30 ariko kanisa, utarugera ugira iyo experience lakini y'imwe. haujawahi kuwa na huo uzoefu. Dushobora guhimbaza Imana mu mpemu Huwezi mwabudu Mungu kwa roho kandi utararonka mpemu muri wewe, bila kupata roho ndani yako. ntibishoboka. Hayawezekani. Abaririmbyi n'abacuraranga Waimbaji na wapiga twamaze vinanda, imyaka myinshi tumemaliza miaka mingi, twibaza ko kuyivugiriza, tunadhani kwamba kuyiririmbira kumuimbia bihagije, inatosha, ariko nasanze ila nimekuta Imana Mungu icyo yifuza anachotamani mbere na mbere huko mbele nuko tuyihereza. ni kwamba tujitoe. Kubera ko tuyihereza imibiri yacu, Kwa nini tumpatie mili? irakeneye gukora igikorwa cyayo mu mibiri yacu, Anahitaji kufanya kazi yake kwenye kuko mili yetu. mwibuka ikintu kimwe, Kwa sababu kumbukeni kitu Imana kimoja. ni mpemu, Mungu ni roho abantu ntibashobora na kuyibona, watu hawawezi ariko kumwona, biciye muri wowe nanje ila kupitia wewe na abantu mimi barashobora kumenya Kristo, watu wanaweza kumjua Kristo na bakamubona, kumuona, kuko aracari muzima kwa ariho. sababu angali mzima na yupo. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Niwe yatanze ubugingo bwiwe, Niye katoa uhai niwe wake, yatanze umubiri niye wiwe. kautoa mwili wake. Icyo adusaba Anachotuomba nuko natwe tumuhereza ni imibiri kwamba yacu. na sisi tuitoe mili yetu. Munshirire muri version française ndabasaba duhereze kuronka akajambo kanyoheye, akajambo dukunda gukoresha abarokore kenshi. Neno ambalo tunapenda kulitumia. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ibada takatifu. Culte
ibada ivyo twita culte ambacho tunaita ibada si ibirori dukorera nga si tamasha ambazo tunafanyia hapa. Culte Imana yemera Ibada ambayo Mungu ni mu gihe anaikubali tuyihereje imibiri ni yacu. wakati ambapo tunaitoa Niyo miili yetu. culte Imana Ndio yemera. ibada Mungu anayoikubali. Mwabyumvise? Umesikia? Mu yindi version bavuga ngo reasonable act of worship. Ni kuvuga ngo culte iri raisonnable, iciye ubwenge. Wanasema ni ibada ambayo ina hekima. Iki ni igihe rero Na huu ni wakati tuve mu makoraniro classique tutoke kwa makusanyiko aho uvuga ngo ngiye gukorana ngo ngiye muri culte ambapo unasema naenda kwa ariko ibada, ugatahuri wa wundi bali unarudi ni yule yule, kubera culte Imana yemera kwa sababu ibada Mungu ni mu anaikubali guyihereje umubiri ni wawe. wakati unautoa mwili wako. Iyo niyo culte Imana Hiyo yemera ndio ibada Mungu kuko anayoikubali. waje kuyihereza umubiri Kwa sababu wawe ukishamaliza kumpa iraheze mwili ikaba wako, muri uwo mubiri anakuwa mwawe mwili ikica kameremere na anaua k'umubiri tabia za mwili, hamwe ubwiza bw'Imana bukagaragara, alafu utukufu wa Mungu icubaro unaonekana, c'Imana kikagaragara, heshima ya Mungu inaonekana bitavuye mu nkomezi zacu kutoka kwa nguvu zetu, ariko kubw'ubuntu lakini bwiwe. kwa neema yake. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Culte Imana itwifuza kuno mugoroba Ibada ambayo Mungu anatutakia kwa hima, kuva intango y'umwaka gushika umwaka uhere, kuanza mwaka hadi umalize, nta kindi yifuza. hakuna kingine anachokitamani. Irifuza gukora igikorwa cayo muri twebwe. Anatamani kufanya kazi yake ndani Kenshi yetu. twarakoreye Imana turaruha, Mara nyingi tumemtumikia Mungu ariko tukachoka, iki nico gihe rero ila ndo wakati sasa twihereza Imana, tujipatie Mungu, Imana ikorere muri Mungu twebwe. atumikie ndani yetu. Yesu ari hafi gutora ishengero. Yesu yu karibu kuchukua kanisa. Jesus is coming back. Yesu anakuja wepesi. Yesu ari hafi gutora Yesu yu karibu ishengero. kuchukua kanisa. Harageze Tunafika yuko tuva mu kutamenya, kama tutoke kwa tuve mu kutokujua, byo twamenyereye, tutoke kwa mazoea. ntitwaza kwirima no gutamba, Hatukuja tuza gukora igisumba ivyo. tulikuja kufanya zaidi ya hayo. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Reka duhaguruka ku maguru yacu. Hata tusimame kwa miguu yetu. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ntacyo yadusabye ataduhaye, Hakuna ambacho ametuomba hakutupa. ubwiza bwiwe buraduhagije. Utukufu wake watutosha. Reka dusenga umunota umwe gusa, Hata tuombe dakika moja tu. isengesho rya consecration, Ombi ya kujitoa ya sadaka. twese hamwe. Sote pamoja. Nta n'umwe nibuhamagare muri kino kibanza, Hakuna ambaye nitaita mahali ariko hapa, aho uri hose bali ambapo ulipo twatangwe tuvuga icyo twizera. tuseme ambacho tuliamini, Icyo ni wacizera igikorwa Yesu yakoze, na ukiamini kazi ambayo Yesu kaifanya kirahagije ngo uronke ubuzima aho uri hose, wherever you are. inatosha kupata uzima ambapo ulipo. Si amajambo popote. dusubiramwo, Si maneno ni tunarudilia, ukwizera mu mutima ni wawe imani ndani ya mioyo yetu icyo Kristo yakoze. ambacho Kristo amekifanya. Mwami Yesu turagushimiye, Bwana Yesu tunakushukuru, turaguhimbaje uno mugoroba kawe. tunakusifu kwa magharibi tena. Watanze ubugingo bwawe ku bwacu, Umetoa uhai wako kwa sababu yetu. watanze ubugingo bwawe ku bwacu. Mwami Umetoa Yesu, uhai wako kwa sababu yetu Bwana Yesu. ndakwihereje kandi uno Na mugoroba, kujitolea tena hii magharibi. ndakwihereje Na Mwami Yesu, kujitolea tena Bwana Yesu Kristo. ndakwihaye Na wese, kujipatia mimi wote. ndakwihaye wese Na kujipa Mwami. mimi wote. Ubugingo bwanje, Uhai wangu, umubiri wanje, mwili wangu, ni ibyawe uno mugoroba Mwami ni Yesu. vyako hii magharibi. Reka ntihagire umuntu n'umwe muri kino kibanza Pasiwe mtu hata mmoja mahali hapa asubira inyuma yisigarije Mwami. atakayerudi nyuma amejibakizia Bwana. Vyose Mwami Vyote Bwana vyaremewe wewe, vimeumbiwa ndani yako kandi vyaremewe kuba ibyawe. na vimeumbwa kuwa Natwe vyako. turimwo, Na sisi tumo ndani, twaremwe kuba bawe, tumeumbwa kuwa wako, twaremewe kuba bawe. tumeumbiwa kuwa Umuntu wako. wese ari muri kino Kila kibanza, mtu ambaye yuko mahali reka hapa wugurura amaso yiwe, hata ufungue macho amenye yako, ko ari uwawe, ajue kwamba ni wako kusi itarabaho Mwami Yesu ariho, kabla misingi ya dunia kandi haijakuwepo, twaremewe ulikuwepo. muri wewe, twaremewe muri wewe. Tumeumbiwa ndani yako. Nta kindi turi gukora uyu munsi Hakuna kingine ambacho atari gusubira aho twakomotse, isipokuwa kurudi muri ambapo Kristo tulitokea. Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. muri Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. Wabwa icubahiro, turagukomeye amashyi menshi Mwami Tunakupigia wabawe. makofi mengi Bwana, unatosha. Oh.